Ikumbukwa la sayo njija, ikumbukwa la meligisyo. Usanya sayo amwa Yesu wa meligisyo onge. Ihenge tegeya na uduwe. Atumami ba Mungu matunda. Sayo nkufe anya uranantia gere chu maseyo a Biblia. Kitabu gagane. Urongeli. Haha, anyambo yani. Mungu umuyanjire na wakele wonge. Nibi mutegeya na umitumia mweso. Tegeya na ulinkaneye sayo eye yaruse ne wihenga ficha. Mugirabu nege ryuku wa machungwa. Wihenge ficha ne hongie ne wategeya loli uru. Ficha amwandio. Ana muntu wilokana njaa. Kitabu gamwa Lutu genyamango gamwandio mokele wa mwandio gofika mokele wa gatano. Mungu uwombie antu bonge. Veso vegamuleka mweso. Mungu aga wahwania antu Bisraeli. Umumanya na umukulia mweso. Besa uwu Bisraeli no vegamuleka Mungu. Vega okulia alungu ange genya antu bangeja. Mungu agatuma ulugu na ninja wa antu Israeli obasoya no obasucha kunu mweso. Ana muntu vegiloka kwenda onge amwabu ofenja malewa. Miaka 10 na abioduwa onge ese ne nye kunu veso. Ihe wantu asa agakuya koko. Miaka 10 na abioduwa onge ese ne nye nyenyi kunu veso. Ihe wantu asa agakuya koko. Ahumba kwe babe vegarowa koko omwabu. Vesono vegakuya. Nyinya wahumba asa ne wakule agasiga na hema awanakwe monge ese. Mungu uyanjire antu. Mungu uyanjire. Ficha agave. Naomi ina Lutu vasoka Israeli. Kitabu gamwa Lutu genyamango gamwandio mokele wa mutantaru ufika mokele wa 23. Iyo wantu asa na uguranwa Naomi. Akhemana kwe va Moabu na Lutu ne Oripa. Naomi agaramwa usoka onge Israeli. Lutu na Oripa vega muhonga. Naomi agavira akhema abana. Anani soki umarwanyu. Mungongie ntoni. Ni ntiyo fafa bana agekosya kange nebijo musanyenyi. Mukhono wa Mungu wenda siana nene. Oripa agamuromia. Naomi agenda kirwawe kwa fafi wakwe. Kweso Lutu agamwera Naomi. Nene gwinje gwinako. Kono winje sa gwinako. Antu wako yorendeka antu bane na Mungu wako worendeka Mungu wane. Waowo Lutu agenda vina Naomi monge a Israeli. Rere inyonge uyanjo wane. Mungu uyanjire.
Ficha agarharu. Lutu umunda wa henangi. Kirabu gamwa Lutu kinyamango gavi mukili wa mwandio ufika mukili wa 23. Naomi vina Lutu na aruki. Lutu agamwela Naomi, kanende umunda nende urinanga. Agenda umiunda antu nina vyorinanga ngano. Munyamunda usu na uguranwa Boasi. Agavyulia anyo mwimo wakwe. Mukhema uyu ufumiefe. Vigahanya, wandugu awamobu ne bajie ina Naomi. Bozi wahereya gerecho wamurende nyinya ne mokhwe ne maja. Agamona gere munya mwimorushi. Kwa uwo agamwela Lutu. Asige na nyamwimo wakwe fakafana irinanga legio honda. Agavela anyamwimo wakwe. Vitamurende ne mabe virende mwimo inawe. Pende aisiko Lutu agamohanea Naomi gerecho warende wa ne maja na Boazi. Naomi agahanya. Mungu amofolie muneiru ne wafife. Agaja Yesu untu wanene mweso wa mpeno uhagaro. Ficha agane. Lutu ina Boazi. Kirabu gamwa Lutu kinyamango gagarharu mukele wa mwandio ufika mukele 18. Nena muntu Muisraeli munakwe ne wafife unoneye umorogoa mukhema ne wakweywa na mubohi. Isikolemwe Naomi agamwela Lutu. Ugufenjiwa ufenje mugosia wako uhange nyumbako. Boazi ni munairu. Pende aleo ugufulangano. Gwa uwu woge na ulie masa ne maja sufu. Wende fana ugufulangano. Wihenge fana ugula na newa kwatiaro veno ule umegu akwe. Lutu agarenda gerina welwa na Naomi. Nena Boazi wafiria agahanga Lutu ule umegu akwe. Agamumanya gerecho ugufenja ulogowa na mweso. Fafo agamwela Lutu. Kurenda intu gi kaku uni ugufenja. Kusoko mumuntu umumanyie gere umukhema ne moja. Gusoko mumuntu umanyie gere umukhema ne moja. Gusokwe ye ngumwirumea ngumukumajwa mu mariko. Ficha agarhano Boazi na anyampa wa Israeli. Kirabu gamwa Lutu kinyamango gagane mukili wa mwandio ufika mukili wa 20. Boazi agabarhana anyampa 10 Bethlehemu gihanja muntu ungeja na unoneye umuhora Lutu songe. Weso antu wonge vegalumeya ahorwe na Boazi. Na Boazi wiyanjeyo wayo muna agamofa Boazi ilaru rakwe na rende a Waisraeli wa uwu. Boazi agamuhora Lutu arende mukhema wakwe. Na wina mwana uguranwa Obedi. Akhema vegamwela Naomi. Mulumbe Mungu wagufa mwijuku. Wagegosia ni uje ugulea. Vija mukhoyako na uguya njire nangu. Kuja ukira anako ve mufunkare ne vagegosia. Anyambo yani. Lutu agahanga uyanjoku ne na wamurumie Mungu ne antu wakwe. Obedi na
iheku amwa Daudi muremi wa Israeli. Reveli nyonge uyanjo wane Mungu uyanjo unyanjire. Ficha amurantatu Maria ina maleka wa Mungu. Girabu ga Luka genyamango ga mwandio mukili wa 26 ofika mukili wa 38. Malika mingi nina lutu wakira Mungu agwahwania muhema ungeja amwirumie mweso. Lina lakwe Mariamu na uduile kune lutu. Mariamu na muncha na wakengerwe namo osia umwe lina lakwe Yusufu. Weso nina ki inaholwa maleka wa Mungu agamwendea Mariamu agamwira, "Rofe Mariamu, wahanga mboro kunu Mungu. Uguhanga mwana lina lakwe ujo ranwa Yesu. Ugurendeka mwana wa Mungu ni wigunto." Mariamu wamwira maleka, "Nini murumami wa Mungu. Itendeke ubu gete chu wahanya. Fafo mwahumweru wa Mungu agaja kunu Maria agahanga wito. Agafafa mwana agegosia ubu Mariamu agatendeka nyinya amwa Yesu mwana wa Mungu." Yesu, Yesu, ngora motyoi. Yesu, Yesu, ngora motyoi. Ngora, ngora, untowe girunde. Ngora motyoi. Ficha amufunkari Hana ugu mulomba Mungu. Kitabu ga mwandio ga Samueli kinyamango ga mwandio mukili wa mwandio ufika mukili wa 20. Kiri chuna irungo amwa lutu mungi Israeli na agwina muhema nina guranwa Hana. Mugohi na muyanjirego kweso Hana na atina uyanjo gusoko na atigwete mwana. Mu mwaka na abegwenda unyumba amungu ni Osilo. Agadoya dahwa amantu neferiye usongea Mungu. Hana agenda unyumba amungu no hanya. Mungu wani, nesa umukumbukiwe umufe mwana gumudoya kunu ve nduwo yakwe yonge. Miomo akwe na iguhwera giri ugu ligisia na Mungu. Kweso inadwe ya loli na mukindo. Eli mudemi nemoku aga mwona Hana. Agiera lube ugere kweso Mungu agahereya marombi amwa Hana. No inakeheya umufa mwana agamorana Samueli. Usokweye ngumwirumea ngumukumajwa mu mariko. Ficha amunana mungenya Samueli unyumba amungu. Kitabu ga mwandio ga Samueli kinyamango ga mwandio mukili wa 28 ufika mukili wa 28. Kitabu ga mwandio ga Samueli kinyamango ga gabe mukili wa 12 ufika mukili wa 10 na mufunkare. Kitabu ga mwandio ga Samueli kinyamango ga 3 mukili wa mwandio ufika mukili wa 21. Nena Samueli ike mungenya munyugo Hana agamudwe ya Mungu. Agamuhora agamurua kunu Eli Osilo. Samueli agaseywa na Eli omwirumia Mungu. Eli na wina bana babe bagegosia. Na ademi kweso na si aja.
wa uwu Mungu agakhondia oligisia na antu okela wa ademi basa. Isiku limwe Samueli na ole munyumba a Mungu. Mungu agamorana lina lakwe Samueli. Agenda kuno Eli nomwela ni chuyu afa ni wantana. Kweso Eli agahanya. Nene ntina gorana enda ora. Eli nika duela mihinjo eraro. Fafo Eli agamanya giri Samueli gorhanwa na Mungu. Eli agamolagea Samueli umusucha Mungu na uhanya. Hanya muku rumami uguregeye. Mungu agaligisia ina Samueli mihinjo mingi agarendeka munya Gedao ni muku na morongeli mu Israeli. Regeli nyonge uyanjo wane Mungu uyanjo unyanjire. Ficha akenda. Samueli ugubarombea wa Israeli. Kirabu gamwandio kama Samueli kinyamwango kagane mukile wikumi ufagira mukile wikumi na rumwe. Kirabu gamwandio kama Samueli kinyamwango kama Funkari mukile wagabe ufagira mukile wikumi na gane. Mungu aga balifisia ana amwa Eli ne abe. Vigaoragwa murugu Israeli vigahumwa na Filisti. Isungo la miaka makomi abe Afilisti na vibalefe mu Israeli. Samueli agabera antu. Nesa mufenja umusuki ya Mungu. Raja mu rume kange urugu vantu ne agenyi. Mumwirume Mungu ni umwedu. Musiodwa ugwa Afilisti. Waisraeli viga moraga ya Samueli vigi hango irambemwe kuno vele. Fafo Samueli aga modweya dahwa na ne mantu ne fetiye na obarombea Waisraeli. Afilisti viga ihangwe ya irambemwe vivorage Waisraeli kweso Mungu agaruma ofero. Afilisti vigi ngelwa na woba na Israeli vigadaha o vahuma wonge. Agaja Yesu untu wanene mweso wa mpeno uhagaro. Ficha eikumi Samueli wamo vila Sauli makura. Kitabu ga mwandio kama Samueli kinyamango ga munana mokele wa mwandio ofika mokele wa kenda. Kitabu ga mwandio kama Samueli kinyamango ga kenda mokele wikomi na rano ofika kinyamango gikomi mokele wa mwandio. Mungu na rushe muremi wa Israeli. Samueli agarongera antu kune mweso. Kweso antu viofenja muntu ahende muremi wawe. Kusoko tugu ingeja na ina muremi wawe. Samueli ina yanjisiwa. Nina waregeya wo. Kweso Mungu vigaligisia inakwe. Simbawe ni wahira urenda muremi. Kweso nini. Waregeye antu ubafe muremi. Na agwina muhumba umwe lina lakwe kutanwa Sauli. Na mulifu moja wararaba. Isiku limwe Sauli agenda umusoya Samueli. Nena Samueli wamona ugwenda ujie Mungu agamwela Samueli. Uyu ni ujie uguhenda muremi wa antu bani. Fafo Samueli agahora ilembo reikuta agakununtia makura girwe ramwa Sauli. Eye na ndolio girecho wa wani wa urenda muremi. Irungo la miaka makomi ane
Sauli na muremi wa Israeli. Agaja Yesu untu wanene mweso wa mpeno uhagaro. Ficha aikumi na gamwe. Sauli wahafwa isa ramwa Samueli. Kitabu ga mwandio kama Samueli kinyamango 15 mukili wa mwandio ufagira mukili wa 29. Bamaleki na antu ni abi na nguu. Nina vyo baoraga wa Israeli. Samueli agamwira muremi Sauli. Tegeya sayo odua kune Mungu. Yorage bamaleki wonge wahombeye muintu nirawe. Mungu aga mwari ya Sauli na anyabihobi bakwe obahuma bamaleki. Kweso vina mutegeya Mungu vigahora mirugo amaleki. Vende omudwe ya Mungu. Vina muraga muremi wa Amaleki. Fafo Samueli agamwira Sauli. Soko wina tegeya ilage yora Mungu. Waguhira urende muremi. Samueli agadua ahege. Sauli agakwara isa rakwe. Isa regahafuka omikhono amwa Sauli. Wa obu Samueli agamwira Sauli. Uremi wako wahafuwa wohega kunu bebe. Wamufa muntu ungeja nemoja nangu. Boyane Sauli agaduya dahwa kunu Mungu kweso ina mutegeya. Samueli na umutegeye na umwitumia Mungu matiko akwe onge ni odovi. Umutegeya Mungu niguja ukira umuyanjisia Mungu na dahwa. Tere inyonge uyanjowane Mungu uyanjo unyanjire. Ficha aikumi na gabe Yesu munyumba a Mungu. Kitabu ga Luka kinyamango gagabe mukili wa 41 ufika mukili wa 50. Miaka mingi nina Samueli wakira Yesu agatenda mu ngenya mu Israeli. Mariamu na nyinya weso Mungu na ihe. Nina Yesu waficha miaka 10 na evi agenda o Yerusalemu ina nyinya Mariamu nane ihe wakwe Yusufu. Yesu agayaga. Mariamu vina Yusufu vegandia umufenja. Nina akera matiko 3 vega muhanga mu nyumba ya Mungu. Na ugu sanya na aseyi vage Yahudi sayo a Mungu. Mariamu agamwira aja gwagofecha ni aja wayaga. Kweso Yesu agamwira aja inoneye sa ni unyumba amwarara wane. Yesu agenya Samueli umanye gere cho wajie omwitomea Mungu. Yesu wajie ubarongera antu wonge vimu sukie Mungu. Soko Mungu ni muremi watushi na murongeri wa antu wonge. Usokweye ngumwitomea ngumukumajwa mu mariko. Urongeri ubalu wabi. Antu akewu nebe kumwekie mariko onge. Vyodoba gete aromami wa Mungu. Sayo eye yogoragea kempihe gangu yawe Mungu agabarenda wole vekumuke. Ihenge moficha nehongie ni watagaya ndolio eye.
Ficha 13. Daudi mudemi wa pampau. Kitabu ga mwandio ga Samueli kinyamango 16 mukele wa mwandio ofika mukele 13. Kitabu ga mwandio wa Samueli kinyamango 14 mukele wa 34 ofika mukele wa 35. Sauli na muremi wa mwandio wa Israeli kwesona atimo regaye Mungu. Mungu agamuheya Sauli agaleka umwaleya mweso na agwina muhumba umwe lina lakwe na Daudi na ugudemanko ya mwa ihe na ugumwi onje ya Mungu ni mufanga na atigo gofa into isiko limwe ngimba igahola ho imwe Daudi agadaha omioraga ngimba agame fonia ho agahola liembo ija na gwimba omukolia Mungu. Kwa ubu Mungu agamuhwania Daudi ahende muremi wa Israeli nena Sauli wahega. Ficha 14. Daudi na muntu muku nangu. Kitabu ga mwandio ga Samueli kinyamango 17 mukele wa mwandio ofika mukele wa 54. Nagwina urugu mukhari a Filisti na wa Israeli. Mwa Filisti na kuna muntu muku na uguranwa Goliati. Agabarana wa Israeli no hanya. Kwa ni muntu ne ugudaha omboraga nene gurenda arugwa banyu weso nena moraga morenda arugwa biru agosia wonge ne Israeli na biga bimogofere Goliati kutie muntu ne wigi khoba inakwe mongenya umwe Daudi agahanya oyoshi mu Filisti ne ati momanye mungona Ariudaha ovaruka anya gikhoba na Mungu ne mufanga. Daudi ina mogofa mweso Mungu agamwaleya umuraga Goliati. Wa ubu Daudi agahola tamahu agamugomba Goliati musio wa igwe. Goliati agagwafangi na Daudi agamufika. Agahola ifemeo ramwa Goliati agamorena ishwe. Fafo anya Yehova wa Israeli vega bahuma a Filisti. Ficha 15. Sauli ugufenja umoraga Daudi. Kitabu ka mwandio ga Samueli kinyamango 18 mukele wa 3 ofikia kinyamango kama 23 mukele wa 29. Mwandio Sauli na umwanjire Daudi kusoko na ugubaleya ba Israeli. Anto Israeli na vimo yanjire Daudi no agarenda musike ne muku na murongeli. Fafo Sauli agarenda wina wilu soko amwa Daudi. Ifikolimwe Daudi na ugu mwimbea Sauli na ugu khoba isombe akwe. Ho nembe igamuhanga Sauli. Agahola mukoha na aga uguma kune Daudi. Kweso agamuhusia agahoma khando anyumba.
nena asa akela Sauli agamuduma Daudi amorage wahumba gamwa Sauli na agiranwa Yonatani na Israeli vinge bigamwale ya Daudi. Kweso Daudi agamanka agenda unge aigongoli na ogumuteja Sauli. Ficha aikumi na mutantaru. Daudi warekea ndobo amwa Sauli. Kitabu ga mwandio ga mwa Samueli kinyamango makumi abe na mutantaru mukili wa mwandio ufagira mukili wa makumi abe na gatano. Sauli na antu bakwe bigenda umukwara Daudi unge aigongoli. Isikone na Sauli na antu bakwe nena vile Daudi na nyambuya bakwe Abishai begingia unyumba amwa Sauli. Abishai na ugufenja muremi ne ule weso Daudi agamugiya. Mungu ugulifisia uso ni ugufenja umuraga muremi ni mweso wa muhwaniye. Daudi agahora mukoha na tafaro amaji girwe amwa Sauli nena wadwa unji. Daudi agakolia mukindo ovafetia antu uguhanya. Mwina mugoja muremi wanyu yengi mukoha wa muremi. Daudi agamwira Sauli gire chona rekea udo wako isiko rareo. Mungu ugundekea ni nono. Picha aikumi na mufunkari. Daudi wahendwa muremi. Kitabu ga mwandio ga mwa Samueli kinyamakumi araruna rumwe mukili wa mwandio ofika mukili wa mutantaru. Kitabu ga mwa Samueli gagawe kinyamango gatano mukili wa mwandio ofika mukili wa makumi abe na gatano. Kitabu gagawe ga mwa Samueli kinyamango ga monana mukili wa mwandio ofika mukili wa 15. Afilisti bigaja kange bikhobe na Israeli. Muremi Sauli ina mwanakwe Yonathani bigoragwa urugu. Antu bigamurenda Daudi muremi wa Israeli. Agajenga inyumbaro giremi mukharekhari a Yerusalemu. Mungu agamwira Daudi naguheye ya udimankho ni nagurenda muremi wa antu bane ne ba Israeli. Kugurenda muntu nemuku nangu muremi uru. Kwa ubu Mungu agamurenda Daudi muku na aga mofangu yo bahuma arugu bakwe wonge nena bikhoba na Israeli. Ficha aikumi na monana. Daudi ina Beti Sheba. Kitabu gagabe ga Samueli kinyamango gikumi na rumwe mukili wa gwandia ufikia kinyamango gikumi na gabe mukili wa makumi abe. Isikolimwe Daudi na uwendenda githembe
la nyumba agiremi. Na agwina mukhema mujago nina ugoga. Daudi agamuhunukwa. Lina la mukhema usu na uguranwa Betisheba. Na mukhema amwa Ulia nina munya gikhuba wakwe. Ulia agenda gikhuba na urugu na Israeli. Fafo Daudi agaruma sayu mu murongeli wa anyagikhuba bakwe. Agamwela mwihenge vija Ulia au la oragwe mu urugu. Fafo Daudi agamuhola Betisheba arende mukhema wakwe. Kweso wa intu ili Daudi inamuyanjisia Mungu mwana wa mwandio ina Betisheba agakuya. Daudi agalomba alekewe na Mungu gusoko aihurie nina werenda. Ficha 19. Nyumba a Mungu. Girabu gagabega mwa Samueli kinyamango gamufunkari mukili wa mwandio ufika mukili wa 29. Girabu gagabega mwa Samueli kinyamango kama 12 mukili wa mwandio ufika mukili wa 19. Daudi agarenda mahurie kune Mungu. Mbesa na umuyanjire Mungu na ugufenja umirumia mweso na ugufenja ujenga nyumba ninku ni omukulia Mungu. Kweso Mungu agamwela uryudaha ujenga nyumba soko ane kusoko wolagie antu bingi. Uguhanga mwana lina lakwe uguranwa Sulemani. Ni umwe ni ujo jengea nyumba. Guhomia urhemi wako. Daudi agahangweya mantu mingi soko anyumba a Mungu. Nina ake inakuya. Kweso Sulemani agaja umejenga nyumba a Mungu isi na njijago igahola miaka mufunkari neke igujengwa. Antu Bisraeli na vyomukulia Mungu mu nyumba isi mu Yerusalemu wa miaka mingi. Vinewa girecho Daudi na muremi wawe ne okumukie na nguu. Ficha 20. Yesu wasuka u Yerusalemu. Kirabu ga Matayo kinyamango ga 21 mukili wa mwandio ufika mukili wa 11. Miaka igana anjowu limwe nina Daudi wakila Yesu agafafwa. Na ufafo wa mwa Daudi. Nyinya na moncha ni uguranwa Mariamu. Ihe na Mungu ne wina udaho wonge. Yesu na mutumami ne muku wa Mungu. Agabaseya anturute a Mungu. Agahenda makura soko angu ya Mungu. Sauli Daudi ni sese songe warendie mahurie usonge a Mungu. Kweso Yesu inasoya urenda mahurie. Isikulimwe na winje u Yerusalemu na ulele mwandowe. Antu vegakulia mukindo vyo mulera. Hosana mwana amwa Daudi.
uku ni ikulio afewe mweso ni wajie walina a Mungu. Soko antu nabimanye giri Yesu namuku ukila Daudi, namuku ukila aremi wonge ni bamu ngeye. Yesu, Yesu, ngora mosyoi. Yesu, Yesu, ngora mosyoi. Ngora, ngora, untowe girunde. Ngora mosyoi. Ficha amakumi abe na emwe. Nyonyi ya molesia Elia. Kitabu ga mwandio ga aremi kinyamango gikumi na mutantaru mukili wa makumi abe na kenda ofika ginyamango gikumi na mufunkari mukili wa mutantaru. Nina abakira ba Daudi ina Sulemani muremi ungeja agibala mu Israeli. Umwe na uguranwa Ahabu, na wina Mohema na ugurenda nemabe linalakwe na uguranwa Yezebeli. Waragie antu bingi nina bimuhube Mungu. No na uguba onye ya antu ukulia arungu amwabali. Elia na munyagedagu muku wa Mungu akamwendea Ahabu na uhanya muli na la Mungu ni mufanga ni Israeli mbula ikurendeka gushie mungi a Israeli wa miaka 3. Fafo Mungu agaruma nja ku mungi Israeli. Mungu agamo oja mutumami wakwe Elia agamurwa ungi ni guranwa Kelithi na ugu nyua maji aliongo na muisiko nyonyi na igumurwela Elia malewa ale. Ficha amakumi abe na ibe Elia na moro wa Mungu. Kitabu ga mwandio ga aremi kinyamango gikumi na munana mukili wa 10 na mutantaru ufika mukili wa makumi 3 na kenda. Miaka 3 anja Elia agamorana Ahabu na antu wonge ugongo wo Karimeli. Agabela nesachu muku Mungu mumuhonge mweso. Weso nesa bali Mungu muhongi mweso. Antu vega oraga njiku soko odoya dahwa kunu bali. Fafo Elia agabela aku amwabali. Murani Mungu wanyu. Nino ngumurana muku Mungu wane. Usu ni wasucha gwa moro uyu ni Mungu. Isikuronge ademi vamwabali vega murana Mungu wawe. Vegina vio fimoka dahwa yawe. Kono vegite manga na ndofyo veso agonjo. Weso moro winadwela. Nena ingia mpindi Elia aga ondaneya dahwa akwe. Besa ubu aga me hunwela maji fafo aga mulomba Mungu watushe isambemwe moro ugadwela udwagilunde. Ugarungwelia tahwa nane majino antu bonge vega kulia mukindo muku o Mungu. Ficha amakumi abe na 3.
Eliya wenda gilunde. Kitabu ga mwandio ga Aremi kinyamango gikomina kenda mokele wa mwandio ufika mokele wa 21. Kitabu gagabili ga Aremi kinyamango gagabe mokele wa mwandio ufika mokele 14. Eliya agaboraga ademi wonge ni vamwa bali soko na arenda mabe. Fafo Yezebeli agaramwa umoraga Eliya. Agogofa agenda unge aigongoli. Mungu viga rangana vina Eliya. Eliya ina ogofa kange. Agafuagera obaseya antu kire chumungu umwe ne watushe. Eliya agamuhwania Elisha adahe umwareya isikoli mwe nena vigwenda inakwe gihanjua gamoro giga babagwa. Mungu agamuhora Eliya wenda gilunde wa mpefo. Elisha inamona kange. Ficha 28. Eliya, Yesu na Musa. Kitabu ga Luka kinyamango ga kenda mokele wa 28 ufagira 36. Mwi irungo amwa Yesu miaka magana mufunkare na kera Eliya agasoka mulimi. Itikolimwe agadwela ugongo vina Yesu. Musa munyagedago nemoko nena morongeli agadwela. Eliya agasoka mulimi. Itikolimwe agadwela ugongo vina Yesu. Musa munyagedago nemoko nena umorongele Eliya agadwela inaweno. Antu aba wonge ne batatu wonge yo fira wa uku wa Mungu. Fafo Mungu mwesomo onjo agalisya odwa gilunde agahanya. Uyu ni mwanane motega yimweso anyambo yani Mungu na wonge nibekumukie mu Israeli vyo kolagera sese kono Yesu. Yesu wajie ovirumea antu wonge. Warendie dahwa kusoko amahushie isu. Wa akuyi agufe ufanga. Wanko isu khaye na khaye. Wa ubu moterayi mweso ufenje ufanga wa khaye na khaye. Yesu, Yesu nju shunu ntagwaliye. Shunu ntagwaliye Yesu. Shunu ntagwaliye. Anginya vyogurana. Shunu ntagwaliye. Anyidimu vyogurana. Shunu ntagwaliye. Anjano vyogurana. Shunu ntagwaliye. Asungu no vyogurana. Shunu ntagwaliye. Anyamba vyogurana. Shunu ntagwaliye. Akikuno vyogurana. Shunu ntagwaliye.